Yeah, rimwe kabiri ni zibiri uzana ubufezi ndaguta inyuma last bound zivanga na rains tuzana ubufezi ndakurya inyama. Nakoze kuri album ya Nilan, wenda abantu bari outside Kigali ntago bambizi cyane ariko nkunda kukina no mujamo wanjye PlayStation nanjye naririmba iyo nakwandikamo verse yose nkumva vibe ni ya indi agoshi bro. Cash si big deal kuri mo aka nyita boss kuri show baby tujyane nkugurira inko KFC turye show na po race tavanga whisky na co bad boys niko twe tubiko kano kanya umuntu wese uri ready ufite talent I'm ready nje gukorana nawe no cap. But you know my people, Unique Kivu Bay TV, kora subscribe, like, share and comment, man. Now I'm in the house, ni muri studio, Writer Young Music Records, ndikumwe na producer, ndikumwe n'umuhanzi The last born bucura gusa ntayo ucura umuziki. Reka mere kwa producer twibwira. Yeah, ni Rainstar Beats, yeah man. Rainstar Beats, producer wo muri Young Music. OG, ndikumwe na last born. We ntago yivuga gutyo. Akapi, let's get it. Yeah, rimwe kabiri ni zibiri uzana ubufezi ndaguta inyuma last bound zivanga na rains tuzana ubufezi ndakurya inyama. OG numva ko umunsi biri buze kuba ari umuriro. Now in the house with the number one producer, with the number one artist now, man. Producer makuru yawe. Ndashima Imana kabisa. Everything blessed. Job blessed. Abana producer ewan ko bisa kose ntago inonza ari nshyashya. Yeah, ntago ari nshyashya, tuba dufite background nyine iba yarabayeho kugeza kuri munota. Umaze imyaka ingahe muri ino career? Ni umwaka umwe n'amezi atarenze 2. Umwaka umwe n'amezi, baraka ibitangaza akoze mw'abantu. Indirimbo maze gukora ni nk'izihe uzi za trendinze cyane? Nakoze kuri album ya Nilan, wenda abantu bari outside Kigali ntago bambizi cyane ariko Nilan nyine Kigali abari trend cyane. Nakoze kuri album ye, nkora iriza nyifatanya na Mantromed kuko ni nayo studio nakoreraga muri Vault. Ni nyinshi nakoze kuri Oroshya ya Mistake. Man. Urumva ko nakazi katoroshye producer ba yakoze. Pro ubundi ni muntu ki out of music? Biragoye buryo umuntu kwivuga ariko muri makeya umuntu chillinga ndi umuntu isi yanjye kenshi ibera mu muziki, twiberaho twiyumvira music. Abantu benshi dukunda kuba turi kumwe rero akenshi bakunda kumbona na headphone. Ni cool. Out of music nkunda kukina no mujamo wanjye PlayStation, tujya dukunda gufata iyo live. Mbese ni ibintu biri aho ngaho just for fun, nothing else byadanje. Nagaruka kuri last born, music ya Rusizi ibona gute? Music ya Rusizi, from one day to another day ngende kugenda mbonamo change, ibintu biri guchanginga our society. So naje ibintu bitari kuri level last born ntago nkeka ko byari biri kuri level ariko from one day to another day ngenda mbona ibintu bi growinga, itangazamakuru nkamwe ya mutwa approachinga, wenda hari background twaje batubwiye ati byari byifashe gutya niki. So ngenda mbonamo improvement, gukora cyane kw'abahanzi ko hariho ariko bitanavuze ko hariho n'abandi nyine nabo bakiryamye bagisinzira bategereye ba last boy n'abandi banzi hirya ngo babakangure. Ni gutya mbibona to. Let's get music ni life. Nowadays turi kwitegura iminsi mikuru. Nka Young Music Records hari promotion, hari discount, hari niki bimeze bite? Yagiye mu mabanga ariko mu bihari no entertaining abantu nkuko bikwiye. Dushaka ko niba ari umuhanzi turi tumara amajoro menshi, tumara amanwa menshi turi kubihangano, dushaka no kubyexposinga hanze n'abantu badakunda umuziki tubakundije kuko Rusizi
abantu benshi ntabwo bakunda music nta nubwo banayiyumvamo, so dushaka nabo kuba approaching ko music is life. Music ni ibintu umuntu yumva arwaye agakira, ni ibintu umuntu yumva yihebye akongera akagaruka muri vibe, akagaruka muri mood. So turategura ibintu byinshi. Get ready. Mfite EP nshyashya turi gukora nka Young Music nayo in these days murayibona. Ni ibintu byinshi tu. Good job kabisa. Keep turn up man. Ubu gutya turi kumwe no bita Last Born Bucura. Pow. After vibe nyinshi kabisa. Last Born umunyeshuri w'umuhanzi. Hey, wifatanya gute? Okay, music yari igihe cya music, bari music yari igihe cya class. Ni class. Class and pow. For pow. Okay. It's giri. Uririmbiye njyana. Okay, nanjye naririmba. Iyo nakwandikamo verse yose nkumva vibe ni ya indi agoshi bro. For OG. Now updated nk'aba bandi bagenda n'ibigezweho. Oya ntago ari ukuvuga ngo nukuba update kwako ninkora ibyavuye ku isoko ntago bizacuruza tu. That's why rero ngomba kuba update ngakora ibintu biri ku isoko tu. Okay. Wumvishe mo kuzaririmba ufite imyaka ingahe? Bro. Nakubeshye ni 12 nari mfite imyaka 12. Yeah. Mera kayibona gute? Mere byabaga ari so ariko njyewe first of all nge nandikaga imivugo. That's why rero nabonye umuziki, nabonye kuzankora imivugo cyane. Imivugo ntago abantu bayumva cyane, rero that's why navuze ati umuziki abantu barayumva iki niki. That's why ya message zazindi maca gutambutsa mu mivugo, why not nazihindura nzishire mu muziki bikunde. Uko ninji hari imbogamizi naza muri music muri career yawe? Hari imbogamizi naza muri career yawe nkizi? Icyambere ni money. Amafaranga nicyo cyambere, kuko kudafite amafaranga nta n'ikintu wanageraho buriya tu. Nizi promotion tuba turwanira n'iki gusa do niyo mbogamizi yanjye. Giri shyiramo kimi akapela. Cash big deal kuri mo aka nyita boss kuri show baby tujyane nkugurira inko KFC turye show na po race tavanga whiskey na co bad boys niko twe tubiko no was bond twe nibiko pow urumva umurongo jya muri comment tubwire how is Last Born wamwumvishe gute mwana w'Irusizi kavukire OG ngaruka kuri producer ikintu cya promotion abahanzi benshi baravuga ati wapi ubona bipfira ibintu bya promotion ntago bamara no kubera iki? Ikintu gihari ni kimwe, ni imyumvire y'abahanzi. Barakwiye kugira mentality yo kuvuga yuko ntago promotion y'Irusizi hagije kubera yuko na TV i broadcasting wenda live tuzi izari ni YouTube channels sibyo, kandi birakwiye ko approachinga all sites, aba YouTuber, aba presenter ku ma televiziyo bisanzwe, ahantu hose ibitangazamakuru byose. So mbona ari imyumvire y'umuhanzi areuza wafite ibindi binisetinzemo avuga ngo ngewe ni gutya nyine ni gutya, ntabwo ari wa muntu uvuga ngo isigeze anga so let's get it muri ubu buryo no. None collaboration ngo bahanzi b'Irusizi n'ahandi mu zindi ntara cyangwa se no mu mujyi wa Kigali ubona bigenda gake cyangwa bimeze bite? Mbongeye kuri ngewe collaboration aya maniga maze guhura nayo ni umuntu mpamagara nkamubwira ati ndi kumwe n'umuntu so kandi ashaka collaboration nawe, ukabona ntibigoranye, ariko bitavuze yuko hariho abantu bitwa ngo ni abantu bakoze kera n'iki mu Kamembe barayifite mu biganza, akahita kumvisha nyine ukuntu kugira ngo mwapproaching bisaba ibintu birebire bya danje. Kandi music turimo hano muri Rusizi it's ntoya so dukeneye it's still young, ikeneye gukura, kandi gukura ni ya collaboration. So ngiye nshima sofa abahanzi ko bimeze kuko deja EP yanjye yose mfite hano Young Music igiye kurekura, it's all collaborations. Yeah man. Okay, that's a good job. Last Born ufite indirimbo zingahe gutya zikoze? Indirimbo zikoze ni indirimbo 3. What about collaboration we n'abahanzi b'Irusizi cyangwa se handi wumva wakorana nande kano kanya? Umuntu wese uri ready ufite talent
I'm ready ngiye gukorana nawe no cap. Yeah. umva umuziki wawe uzakugeza cyangwa se umva uzawukora mpaka ryari? Mpaka mfuye ni worldwide ntabwo nshaka ko umuziki wanjye kugarukira mu Rwanda gusa yandi gushaka talent yanjye nka Last Born boosting byatari hose muri Asia America hose umve Last Born umva bucura pow. urabwira iki abafana bawe bakunzi bawe? Okay, abafana banjye nababwira gukomeza gushyigikira umuhungu wanyu guturuka muri the heartbroken music muri young music. Yeah, that's what's up. Yeah. Ushaka products zawe mu gihe zamaze kuba uploaded zishaka kuyecana kuzihe platforms? Okay, ubu tuvugana ndi umuhungu muri young music. Yeah, ndi umuhungu wabo ndi muri label. Ubwo ngubwo nyine ibikorwa byanjye byose no kubireba kuri channel ya young music. Yeah, that's what's up. Acapella. Okay. Pow. Izi ndege z'ubufu izi ndege ndakenzerwa zibifuza n'ubuzanganye njombe bisu face ndabaga musiga tatu nyereka plan nk'uyu gishoro bro usimikino wallahi muziriza ko kiriyo wagwanze nyifuza ruko napfuye ndahigira film ndakorera imbere ndabwira izi ndege zifunga amajeje. Pow. Drill. OG. Kabisa man, keep turn up bro. Producer, tugana ku musozo. Tell him something. I want to thank you. Ndashimira mwebwe mwatwaprochinze. Ikindi mu magambo make nshaka kubwira abantu sindokalizinze abantu ngo mvuge ngo Rusizi cyangwa Kigali cyangwa Rubavu cyangwa ngo rero bumva ibyo nshaka ibyo mbasaba. No, every person uzareba iki kiganiro cyacu ndamusaba yuko ajya kuri YouTube channel ni Young Music Records. Dufite za Spotify, za Shazam, ahantu hose hacuruza umuziki Young Music urahadusanga. So turabasaba kugenda bakadushyigikira bagakunda ibihangano byacu. Advices, comments turazikeneye kugira ngo dukomeze dupushinge. Ja bless nakindi. Ongera ukore subscribe, duhereze comment. Muzimana mwazumvishe. Mwere marakora umuziki ndimare maruririmba. Music is alive. The number one artist, the number one kabisa. Man, keep turn up man. It's your boy Jama, this is Kivu Bay. Kora subscribe, like, share and comment. Let's get it.